Өтө gününden. Çorapçılığın boltoğun ehliyege bılır gıttan bay istoriyatından onunla bililək canlarından bildir. Bıyıl 2-nji bir hılga boltoğun ehliyeger hette bililək canlar bud юбилейде даталарын белетәті бит. Ол курдук Николай Дмитриевич Кривошапкин, вот Собрускай, Андрей Андреевич Саевин, Андрюшка Сабын, онна Михаил Федотевич Доводдуров. Онтахнан бу 2-нji bir hılga Министерство культуры ихинен Единая партия «Культура малой родины» проекты кыттаммыт мерен тәхүстәх гранны кыйланан натасамы бу материальной технической базаны бәүргәтиге тыз уз. Онтахнан вот көз, онна вокальный инструментальный ансамбль топ бар оборудованиятын барытын быйыл ыллыбыт. Оннаттан бу быйылгы үле сезонугар толору үлелерге белән турабыт, оннаттан нәһеленне даганы туз бәма апыттан дәттен турабытына бары үйрен көтен кахан ыянан турарын кетеһе турабыт. Онан бу Министерство культурага, онутаханан Единая партияга чолан бу «Культура малой родины» проектка Видание мақтанут, онна тоқ бар культура үлехеттерін аттырыттан әтектің бағарағын бу Единая партия культураны өйіргер Видание мақтанут.